interesado nga gumatang kadagiti nga produkto tayo yung target at the moment lahat kang pingagilaklaro ta masapol may kampela ti branding na daytoy kaya di ko namin target dapat makapag-produce kampela ti yun babalin nga ilako tayo kasi di ko namin tayo target halos 2 weeks pela daytoy tata kaya so far agad adumet ti naaramin tayo dito operation na sir pagkaponsweldo no kadigiti ya agararaan sir mismo yan tay maaramin na footwear kasi dito get babayin iti partnership ti DTI kadadayo so sobrang thankful kami iti DTI ta pinatganda tikid daw tayo at tulungan da tayo iti dito nga livelihood 2 years ago pa ilang ang plano ti training kaya talaga nga narigatan kami ng mga alay iti ang balin nga trainers kan asino ti mabalin nga itap tayo daling lakit din ta open ni DTI so nga nag-meeting kami with DTI last year pa ilang neto tapos in person ko kadakwadan ano na plano tayo kaya deta isudat katulungan tayo nga ng Google neto so nga last February napantayo jay Marikina ken jay Liliw Laguna tapnon agkandag iti benchmarking tapnon makita tayo no kasano nga ag-operate ti kasto nga negosyo ti panagaramit ti footwear. So kadagito yung tiyempon 2 weeks ago data nag-conduct ti training kaya yun. So far talaga excited ako amok nga adu ti matulungan tayo nga kakailian tayo. Sir, sa